isa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wekwatio kana museisia mwendo wa tindanesa muthenyani wa umuthi na indi ni muthenya wa kutania mawithiruko na kusuvia kulika na muthenya wa kusuvia mawithiruko ni matuku 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2024 na indi ni muthenya ula withiwe wete confusion yombingi vya mume makuweta utamaduni day na indi no mazingira bautene no weta wa moidei kuni muthenya ula withitwe wivindwa masitwa kavinda kuthikala kangi mwaka wukite kana tuketha tuita mazingira kana uketha na isietwa ingi. Anyway, karibu ndene wa Vilingi wa Mauvoo ni umanyithie kila cha kitika mevo Mauvoo asumio konia mazingira na Mauvoo angi mono kiwanza ni chaki uteti muthenyani wa umuthi twi wa kana abalatu na Mauvoo kauta alatu kumbanisye nyeni tu ERASTUS kithukua NZOMO na ke Sharon Ndinda adula Mauvoo kwanzia ya meko kwa oyu ni amweka tu alatu manengete uito alatu kumbanisye ni vamwe na Uiti Machakos level 5 kutambaika awau amwe maiwetwa kutiwa ni thayu nundu wa mukomo wa thukumi. (2027) ingetia na ngosa kivila kicha ugavana Kitui ni ndeto siake Penina Malonza. Muteti wa UDA mwendo kukulia kamba maeke uvua motuse na yumbe alama na akunie kule ya kumwenu Chagashagwa. Na athaithi kuma kithioko mazako kutoa izi ambo ya lelu ni wathika Garissa kumina mbanga si alelu. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie no tukanena ni kwisela ile itatu kenda mwitano namba yotumani mukuve vatende vi ambia na ndeto motongo TV and then wa mitandao yitu yonde ya mekomokanilie mawoni maku yulu wa Mauvoo langwithe wandi usomea ungua saa yemwe ni ngwitha ndima soma o twende na o Vilingi twambie utalo munene wa awau alame sibitali ni wa Machakos level 5 ni maende na kunyama muno kwena vya wa angi kutiwa ne thayu ko angi mailasimika kukua awaumo mataminete ukwata uiti kuma sibitali ni kumana na mukomo wa athukumi muvyani wa uiti kaunti ya Masako alama nambesi mukomo wa kele chumaniki kuyana na awau na enende alama nena na mutongo TV ni kana awau mevutiwa matana avoa na amwe makaende ya kusiwa sibitali ni nundu wa ndivi ya sibitali. Daniel Mwangala ni mwavika Machakos level 5 na tutumia hili bote. Ni wa maundu mabwava sibitali wa Machakos level 5 awo maende na unyama muno nundu wa ukosa uiti ku angi mayiliwa kane maende na utiwa ni thayu kumana na mauna mawala meukwata sibitali ni wa Masako level 5. Kiyo kingi bang level 5 Kwiki kinge ukawita madivayo kama kita usungota maabusi bainda kitale bayimundo matekea bainda awa mundo kunengwa so yu tiomba kagelo mundu ye mwine wako mundu bayimundo kumutege bayimundo kuntekea yu abwa uwe te watume te munye bae te mutwae bana itete ino kwati na baipando tetona unyambesa na mathina zuo ndeno kila mwaka tikakona uyo nakula eti ukona sio kula te kuna yake Ju awau melasimika kuvutiwa na mate avou angio maende na onewa leu na mivila undula yu nthi alama naenete awau va maende na ulia nilwa nthi angi ona mate na ilovia sia kuviva mbilu ila mataitwe nikienda uwasu matonde kulechwa undula yu maende na usiwa sibitali ni uyu mate ukwata uiti kana ndawa ni ukite kuona muwau akwa ba wodini Machakos level 5 na osenyo ndivikange itine nina komana na kiyo na komana na mbumbinge sia mwene ndi andumo amwa maumie thayo indi niobu niona twana tuisukumwa twana tutano ni twathi niobu wodini banasari kwa siana Mambia ni kwa Mauvoo. Amaimbia ni kwa Mauvoo ya muvila. Iya muvila Mauvoo
muke wa mutiyo yue aile uwe ni wanene mukue ni mutwaeva aya epa mayo shungulikana nake aba lukoyo nivo ne twane au miangi me mango atisia twa mutungi akukitandane uya uwe te watume te munye bai te mutwaeva na itete ino kwati na baipandu tutona unyambesa yu meenda gavana wa kaunti ya Masaku ethiwe na wiwano wa mituki na matakitali na thukumi angi ala makomewia nikenda kusiwa kwacio kwa mathayu na kuthema kwa ula meuvika sibitali ni uyu ala me wardini sibitali ni u kwa mituki ila itomekana enda jue ona ciana ici kekuka maternity teyo ni thini jeva muno kwanza via excess we saidi ona itwa si ni twikuigwa thina nundu mekwiwa ni mati mosie ino ona mama tani Pio mebukuzo onde na saidi atingobethi na nundu mwana uzi for example yu akatete kiangalini na yo na mwana ungi petho thina nyeni na singa na nikulia governor nutonya kuka na oita utangi andu maku methela ikula katungwa ingiwe ndiye sikana nituko tunga nundwe uka utate kwitana mbu ila iba sibitali ndio mukule we wake wa mwana tamukulie kula na mathina yu ngwenda inuka ni nguthina nundu na nge yuke thane ngutavigana no gyo ndita bikonda kame na ndine zodumana ne wane inuka yune inuka musinga itwa no gwiko lakini ne puto wande Mauvoo niki ne inuka le Mauvoo musine thikuitwa no na numia musinuka kukuitwa uuka ivindani la kwi muthani wayo serikali ya kaunti ya Masaku emini utangasa kana ndi maiva matakitali ala meutwaisya mukomo wonani wa kana ni vatoneka mukomo ukaendea kwa ivinda ya saa na ukuendea nona maya muno masivitali onthe ma kaunti ya Masaku nangi kutiwa ni thayu. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kuva sivitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Ni muvea muno Dani na ruramba osongana mbe ni kana ningewa ya kumacha kuona enendi tasu asuno wamwe ma enendi ala maende no nyama sibitali ni wa Machakos level 5 katikati wa masibitali yangi na hindi ni kindu cha kumacha muno kuona enendi maende na kunyama muthemba usu na serikali ya kaunti yetesia ala me mukomoni kana tui muiva moya makusio kawiyani ni kwatikana no wailu waketha bena wiwano nesa katikati wa athukumi vamwe na serikali nikenda enendi makeka kunyama kithemba ki nundu amwe ni matiwe ni thayu nundu wa kulia ukwata witi wetu kana amwe ni matiwe ni thayu na hindi health kana uima wa mwenendi wa mwe ni wabata muno na ti ucio amwe kuona kana kavinda kala enendi amwe mateta kithemba kiu serikali yeka kuvua niwo nucio ukesaithia enende thani meunyama serikali ni egwa kiocho tusonga na mbe tulike utetini una minister wa nthi cia Africa ya umeloni wa SUA na isio ila no mupeni na Malonza ni matangasa kana akethi wa yukitege bila cha governor county ya Kitui ungwa chama cha UDA unyuvanini munene wa mwaka wa 2021 Malonza ni wawetakana uthukumi wake serikali nene na ila ya county ya Kitui munini wa governor 2013 nginya 2017 ni ukosi wa kuyana kana no tonya kutwaisya uthukumi wa county na mbe aiwetakana ndesi wakakukitia kivela cha ndongo yaka ingi na niwe yumbaniti kusembanya na onthe alame kwenda kivela cha ugavana Kitui Malonza ingine wasia ona ivinda wenza wa serikali no kuendea na kuthukuma NND aimakulia makwate mbau serikali ya President William Ruto. Onesmus Chalo no kulivoti Kabindane kamwe matongo Kitui mananite wendwa kukita kivela cha ugavana kaunti ya Kitui nyuvanini munene ula ukite matuko na manasongana kivalua no kena maingeveya bala tete maende na kwiyongela nthini wa masemba asu kine tinaolona minister ngwata ni osendese umeloni wa suni sila no mwandu peni na Malonza kutangasa kukita kivila cho governor Kitui ungwa chama cha UDA unyumanini ula ukite Malonza no wetaka no thukumu wake tamunini wa governor Kitui vamwana ta minister ni ukusi wa kuyana wa kwa service wa governor na kusonja Kitui nambe chandi ya tene ni wengi wa dilkuni wesimuniwa doketi kivila cha governor na muko keta bagi mchambe ningi ombe musuka wito William Ruto Neti kivila cha women rep
na makwani kula amboza ndiki ya minister ye aina ngisa ukakone ukakumweje chao omba ni leo na waiku tunga change newa ngiwa ndizini mbaikiwa itatunga change niye ni muhindi amen ona ito titunga tema tukinetie na nini dakambizi Alonza nwabweta kwile anayo minister ndambako siokea kuokita kivila cha ndongo ya kaingi kauntini ya Kitui kedho ipambana na alama kedho makwendo visu wa governor kauntini ya Kitui mwaka wa 2027 kila mwena numa Kitui ni kuwasaidia na kile kuzobika Mungu ino na penini wa Malonza imuteria ndaga amuteria ene nese ndetu kinete netu edwene ando maitalwa penina no atalo kwa chama yanzio ingonzio yotedia paki twi mama nyenja mwiluti na mongo ni mumbisi ona ni deputy governor wenyu na ngokumana enyu nesa na support mutumia malombe nesa natoa mtu kuma tawa imweka na imwesa ona kwitho thukumi wake na serikali yao yunambie kuungama ni wende na kukunea maleve serikali isu na kukule mbaya mukambe kwa tembau serikali ya Kenya kwanza ona wihovo penina wetakika mindani kala wavingwa wananyomwe wawei wangu kukwesela tusuivala ikundisia amwaito Kitui sia kwata tuswingili 5 kuma kwake tanziemwe ya kumeke vinya kwisela weini wangu kum tuyulua project ye mwene ni mwesene no kieko ona twika cabinet secretary na ona wala ndia weta balasani ama kikuso ni mesi nina meyenga mete nguku wei wangu ku na tunasikia kana kikundi situ o ila sako situ tunanenge matangi vile tumo yetu sui kila kikundi kenuke na ya na imwe ya tusui uti moradi musio Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV Netonesmas Chalo meta wa ateti na uteti na nimambie kuvangia mwaka wa 2021 tuovutetini enende kumelembetania ukamba ni makulwa maike kumuvua muyumbe wa kibwezi cha uthuloni wasi wa mwengi mutuse vamo na ayumbe ala angimana kunie kula ya kwitikela kumuvetanga kuma ofisini munini wa president Rigathi Gachagua ni kwithi wa ayumbe amaneki uthukumi ulawo kimia ona kikatiba uthuthio une kuma kola kwi muteti wa chama cha UDA Masaku Anastasia mwendo ula ukueta kana uthukumi wa ayumbe ni wiyungamie vala wa kulia inge ayumbe kuma ukamba maike kuokita serikali na maikwatianya na President William Ruto no kana kwikithia ukamba otamalembeta ala angi winatilwa itina ki maendeleo Benjamin Mwaka ni wone na nise nake na tutumia vote ulakulani nene bitu unokitia kivila cha yumbe cha yata na chama cha UDA mutete muneno wa serikali ya Kenya kwanza mwandu Anastasia mwendo no wakulia akamba maike ulumia muyumbe wa kibwezi cha uthuloni wasio wakili mwengi mutuse kwa kutongoesya mutatala kumvetanga munini wa President Rigathi Gachagua kuma wisine no anumilelia mutuse vamwe na ayumbe maneli na 8 alama na ukwatie mbau mutatala o ki katiba matwaisi akiyo ya kiuthukumi na enenthi mayailo mamena twali to mablame ni kwitha ni mavoti ye either yes no kana alama abstain ye twalite kwasekana mekuna wiawo ulani wo mailite kwitha megeta makunie kulingana na katiba no nene wie andu mekwasia mheshimiwa Mwengi Mutuse no nekie naye ku move motion yesu lakini exercise mandate yake ila wailite kwitha yika katika bunge ila ni musakue ni enende ma kibwezi Kibwezi West. Mwandu Anastasia mwendo ni wathuthia muika na muno jenzi ulawo yusukumeche wathimwe wa kufa dereva kufa makanga yani kumwendo cha president na munini wake kwa vamwe vala weta ni musukumo ulovanie kuvalanya umwanthi niwenda jenzi meyandikithia kwa wingi tako ni makula na mayeyumilia kukitia ivela hii kula nene siukite no kana kueta mwaluku make utongoi alamenda
ndeleva na makanga makwa abiria ni mokosa mundu wo kuma bicha bala maendete twikethe tu ignorant twasia oyu William Ruto na kene athi ni twailite kumana ula wailite kosa kivila chuchu ni speaker wa bunge na ilite kwitha for 60 days na indi tu conduct elections na ithio nthi ni twisikana IBC ndivo i election twana kwikota kundi mukulia twikethe tu ignorant na indi agencies maitu tweke kwasia so and so must go, so and so must go na kuwe ndui pau kana ndui sa kweyumia wakati umwe elections ila siukite ni mukulia elections ila siukite mwose ibandi ni kana oneni mu participate katika election ono uyovo no wakulia atongoi na muno ayumbe kumelembetania ukamba na alama tangasite kwikalanga likoni olei metikile kuthukumana kwa vakuvina President William Ruto no kana kwikithia ota ilembeta Nyanza ukamba no atetheka kimaendeleo vala ingi wa mukulia President William Ruto anenge ndai atongoi alama ongamie nake kulani mbitu kumelembetania ukamba na imanenga ivila nene siake utongoi sianene na wiola matethi kampeni ne siake atongo yalasa kwe oyu masa kwitwa ngalikoni okamba na maappointitwe ni munene nimo mailite kwitha mayikala nthi pandu vamwe makasia twenda ikiwa kindu fulani na hindi maithocha musumbi ni kana nake oke ulonje atwete nake sindu ukamba ni twina appointments twina appointments sikitwe although no twasikana sinamba kuya andu ingi tuonete methitwe na munene kwa mfano no niwete mheshimiwa Munyaka it is very wrong kwitha mheshimiwa Munyaka ndanenge to position lo nanengwe the other day na ale atu mutungia mubembe nundu omelea nundu izuti position yanite wiola mheshimiwa Munyaka unathukumie masaku na ki ni kindu chali topic ya the national government kana ndwala twisinimo meka katika ila table ile make a decision ya appointments nundu onaitu akamba tuikwenda obuthwa kwiana na ke serikali ya President William Ruto mbe wa miaka ile 10 aliko tongo-ine ni thukumite muno atio Mauvoo ma uthukumio mayithitwo maimuvikia mwene nthi undu vailite aiweta mivango mingi ya serikali ithitwo yikwa makumano na ene nthi kulia kuelewa vaita wayo undu vailite kila ndona kuweta ni kana serikali ni thukumite kila kivo ni kana information kuvikia mwene nthi akatabwa kinani kiendeye bana kinani kikwikika bana kiu nicho andu maitu ene nthi meulak na nitwonie kana pena body na formewe ya kumake sure mwene nthi ni waete wa the correct information na kila kiendeye ba wakati wiva na nicho ukitumite kindu kiki ungama kitaendea nundu twalaki information then andu ni mambisi ya upotea kuni kulia mwene nthi ethe na tuamini serikali no yivo nundu no yivo paka 2027 then from there no tuamweyu kusakwana kulingana nundu tuone serikali ya thukuma kuma vamusino ilovi ndilivotia Vilingi wa Mauvoo nito Benjamin na Mwaka twitiana na mwaka na mwendo tuthi kwa Boniface Mutisia pala kutwelesea kana kumanwa na kuongeleka kwa mbangasi ya lelo ni wa kumatala kuthi Oldonya Sabuk kwa matungulo kauntini ya Masaku atumeima lelo usu nimeenda serikali kuisela kwimuvea wa lelo na atongoi asakwe ilinde maima alame lelo ni kwa mituki ni kwitha maende kuwete mbanga na meisio uo ni itina wa eloli yimwe ya mavia kuvaloka kisioni cha kwa mesanze kavindani kala ikwabukia maima asu dereva wa eloli yu na mutethesia wake nimasembo kwata uiti sibitali ni umwe sokoni wa tala mena maumisie manene Boni Mutisia ni wako se yake una tutumia geweno ile na lama ndena kwa tawiti hospitalini wa Kangundo makwata mbanga matanjwa mawathu kuma musini wa tala lelo ni ula umire tala kwesela kisukioni kuthi Oldonya Sabuku ya matungulu kaundini ya Masaku Yohana Matheke wa Mutua ni mkaji wa bakwa Mesanze ngali accident yele waboya eloli ni umeta ngali kwa ate kazi kuwete mapia na ya tia lelo ya ndao likangali ingi ya misandukoni na ndeleba akata loli kwa mitume lawa akata loli ngali ingi asisieze abe mutawasi wakakata ingi ne loli ya kati ya alama ya baloka maumea ndweli mekwetu andu atatumbe ndeleba ni waumea munono makanga wakenda na makanga yake ati no okuoko no kunona kwelewa
Deleba niwe waumia muno awe thea wasia pa muno ndutagitwa munyongale nite mukuanile nde tona kwithinya ba Muzisia methila cia kusemba ngaino seurana ciumana na muvingi sano alelo yokwithwe na maliko maingi wathani level loli yokwetwa gutata kwathukia maimala melelo ni uyu maima pebinda baba na kwito mwana ke wa boda boda na twamini okulia mheshimiwa MP witu amino tulinde ya maima za ibagwite andu atatu baba mwana yakwia ba ya itina nongea kwia baba yungali ino yabaloka baba nondo wa maima yathukite maima za ibindete angali kwa atala otauni makule silikanene kwa islamu vyani wa malelo na tongo yonthe iso nisiandwane gusukumia gwikithia kana lelo yoni wasevua kwithoina maima maingi na wendea na utwika na utonya kuendea na uthuka ethwa mbua ni kwithia otemuthinikie atongo imaba kitu area MCA na MP mabike na lilia maima za ondo mautwikanisya ondo maumina na utusobisya maima ondo ithieta wana boda boda maba batala ito amini okulia serikali na heshimiwa wazima ito mino tulindela maimadha lakini ile bayo tejo tuona kumatala nyeni tobo ni mutisia saa ile sia weyo itile ndatika kenda na ni muvya muno mutisia kwange wa esu twigwatikana serikali ni kwiwa kio cha ene asu ondo lelo su ni maima mathei na nicho kitumimbange esu ikitikie serikali kio lokwenyu tutendeta uthio muone matumani Mauvoo kwisira mtandaoni wa Facebook pe mundu kwitwa John Kalova easia Machakos tulijugosea sana kuleta watu hawawezani na county anene alange watu ambie na yeye hospitali wa Machakos level 5 na Fred Mutisia easia governor aki watu wa Machakos wako kwa shida. Okay, na ke bati ni mwania Mbole senior easia Malonza isusi yake ni ndoto ngu view dead dream aende wa Mudhiani Joseph Patrick ya kufa makanga kufa dereva aende anene rangi wa ya ula muteti wa chama cha UDA ukuetakana serikali ni rukumite na President William Ruto Kenya maila kuwasemeno kanyemwe na munini wake Eric G ndokaliva asanondo ngosiokethe na Mauvoo yange ivo ndivoti ya mboya lelo ni wakuma thika kuthigarisa nondo wa mbanga sia lelo ilati siketeka thini wa lelo usu kati wa Mauvoo angikwau uketha wina maboni yolwa Mauvoo maitu mitandao ni itu ya mekumukanilie na namba yotumani mukuve ile 395 oyambea na ndeto Mutongo TV matukane. Mundu losa kuwa yembe timwimbi mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyola nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambio tumangomboka kwata yuyu twibuti bonenge nonie uyosu inyakondete naguo no uya museo kwanienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na nduketikele kutulia ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na nateka miongo ena va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku
kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kule chu itende lanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhandonde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonse omituke ni mutanisia wambie kwidepend na eba uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni ko yanza ni mauso wesia oni we atikoke atikoke saa ile itiele ndatika itatu kalivu niende na kuumanyiliana tutasongete mbe na Mauvoo mautumani omanini be mundu ukwasia wapi serikali ya Masaku kwani wamelala wapi governor Masaku aende Jackson anene yoloela livoti tuambie nayo ya ondo awa umaende na kwenye Machakos level 5 mautumani magu ngoda ndima soma otwende na Vilingi witwa Mauvoo. Tusonge nambe ngudhu ya athaithi kuma makanisa ni kipathukanio kisioni cha Kithioko Masinga kauntini ya Masaku ni matwaisia mboya kisioni cha Musingi lelo ni munene wa kumathika kuthi Garissa kirelo ni cha kuthesia lelo kumana na mbanga enendi oingi ni maumia wetano kwe muvea wa kusuvia malelo manene wa Kena kumeki ya tumondo kanaba msikisioni ki ni kana kuolanga mbanga Beni Musau ni wakusia mboya na tumia ilivot. Ni mboya na uthaithi we mwanya na ula watoiwe ni enenthi na alani aiki wa makanisa kivathukanio kuma kisioni ki mboya ila siatoiwe lelo ni munene wa kumathika kuthi Garissa kisioni cha Musingi kuthi Kithioko kauntini ya Masaku. Kila twina cho muthenani wa umundi tukomanite tathuko mibanga in a denominational prayer itina wa twabikia kukunikela na kuona lelo witu tuma ila weki welami ona mbeni pedhito na mbanga bigisi ya lelo kuma 1985 ila lelo no waseubiwe ni bethitwe na kwasia mathayo maingi ma andu ma community no kaiya thitwe pamwe na yitu kwa ndu wa muthananio na ni watu nenga kuambililia Musingi na tuoka tupoya tunundu wakola kwimbulaka ngai ni wanu wendera kututethia twomba na mbeothi waku ngai na twomba na otondu twawetie ngai na nundu twaiya muthenya ono ngai na twawia kondu wa kuboya lelo uno na kuuthesia isietwani tha Yesu Kristo yova ngai twina nguthu ile ngiwe mwayumite kuya Musingi yukite na balabala ekiboya ngai undu wa uthesio wa balabala ono ngai chumani kitina ona nibethiwe na accident ngai wetu etune na mutumia omoyo na nukomete sitali kuya Ilobi yova ni twaboya thakame ya Kristo Yesu ila ina vina na utoni munene wa kwananga sindu sionthe cia mumaitha satani nikio gitumi tukie balabalani mwei twinengane yova ngai waitu etune tikaboye ngai waitu uthesio
enenthia yameweta kielelo cha mboya ithini kuthesia lelo uyu na kuvetangana na mbanga ila sithitwe ikusiwa va niketha mwe ngai waitu katwithukicie ngai endwa maitu maite mathayu manene aciai makatiwa ni endwa mo maitu makatiwa ni endwa mo ngai aciai makatiwa ni ciana Yova ngai waitu aciai kama katiwa ni endwa mo mwiai na atumia makatiwa ni endwa mo mwiai ngai waitu ngai Yova ni twawoya isietwa ni ya Yesu Kristo isietwa ila yebina mwiai isietwa ila ina utoni ngai na niketha mwe ngai wetu wetuni nitwana ngai Yova ngai siendo cionthe cia mumaitha satani cia kwituma ngai wako wetuni kana cia utuma mwe ngai ona andu angi ni mathaitha Yova siendo cia mibwanano na ni masieta elelo ni ngai nitwale sietwa ni ya Yesu Kristo oingi ni maumia witano kula kumuvea wa kusuvia malelo wa kenha kwikithia ni wekia tomondo kisioni kii ni kana kuolanga mbanga. Pamoja na hayo tunaomba wale watu ambao wanahusika na barabara hii ya Kena katika eneo la Mwatungo ile shule ya msingi Mwatungo pale tunaitisha tuwekewe babs na hata hapo mbele kiasi kuna kanisa AIC Mwatungo pia watoto waumini na watu mbalimbali ambao wanahudhuria ibada wanapasa kulindwa. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima kwa wale ambao ni wahusika ili wakaweze kutuwekea babs pale ili hii mambo ya barabara na accidents sikaweze kupungua. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Tumevaukithi oko tuthina lelo sunginya mwingi kavindani ka nthi ya Kenya yatania muthenya wa kusuvia mawithuruluko kwiva kuvanda miti enenthi mamusi wa mwingi kauntini ya Kitui ni mamienda serikali kuthinikia muo wa kiwu kisioni ki be wa kutwaisia iseso yi enenthi ni maweta thina wa kiwu tawithitwe wa kitai pala kitumite aingi mo mayomoni iseso ya uvandi wa miti otondu serikali kuendekelia nzika yoni sia kuyanisia uvandi wa miti bilioni 15 tuivika mwakani wa 2030 na ili lina musangi nilivota wituku maisioni sia mwingi. Muthenya uwa kwa ile mawithuluko kisioni cha mwingi runetha na maundu maingi makwika kuyenenzi ama kisio cha mwingi vala maweta kana thina wa kiwita wa mavinyie muno kikionyive kithito cho cha kwikone na maundu makonete kwa ile mawithuluko kuiva kuvanda miti. Tuo ni muthenya wa kwitania mawithuluko maitu ta Kenya muthenya wa kwa ile mawithuluko maitu kwisila kuvanda miti lakini ithie ta region ya mwingi na Kitui indi tuusherekea kupanda miti nundu bado sindu ila sitonyo tutethia tu kwa kupanda miti kimwe ni kiwu na kiwu ni challenge nene muno region yitu especially bano mwingi tutana kwadite kiwu tuetha no uwezo wa kupanda miti boni ndukulia andwala responsible muda namba kutabio boa kwa ile mazingira kusila kupanda miti please mwambo sort issue ya kiwu ni challenge nene kwa andu maitu nimo wakiupa mbesa mingi na kwithia tuweza ku manage kwa leu na kuwa kiuke onyithia miti ou tafadhali our leaders na ministry ya environment tata ina vinya mambo so challenge ila nene ambayo ni kiu alafu from there due to koonolo ndonyo banda miti tuna resources ya kwa na sia kumitunza nundu kubanda miti ni kindu kimwe na kusubia miti ni kindu kingi kwa hivyo tuangalie hiyo sana tupate maji ndio tuweze kupanda miti. Nima kule serikali thinikie mo wa kiwu kisioni kiva la matula muti serikali kwa kwithia yutumile vya mbingi zinu wa maseso ta vala maweta kana iseso ta hii tonya kwa ila wetha vena mo wa kiwu wo muno na serikali itu ila tukona yuju kakuna ku yutu ya tubande miti na tukona ende na udiuku gali ila yudu kazo sikiwa mota siuji ukakuna kundu lakini kia maana bia ni kiwu tubande miti nikena miti mazikia metu tumaili muno lakini ila moju kakuna ku lakini ukiwa tuna kiwu kona serikali kwa nanga kwa bengi bi wakati kwa baina hoteli ndio kuna maruta ngazia tubande miti na tuna kiwu maeneo ni metu ma mwingi na tutia tilaji no tukwante
no twina mwango mzee wa kupanda miti, lakini kila mmoja unaona na pia twina kiu, hiyo ni kazi ya bure. Ingeni makule serikali menze minanda mingeto ndumwa na miradi ingi ya kiwu no kenda withio na moni matani ya muthenya uwa kwa ilia mawithi ululuko. Kule serikali tafadhali mumanze solution ya hundu tonyo kwa kiwu nikenda mukuko tu yatubande miti kwezi ya netwezi undu mukwasya sibo sia mubya nusu wa water nikenda wezi kwidia no ona mtu inzie idima ona kukia kimwazi unecho ye no mtu inzie boreholes kana mwasi ya mbuzi tatia na enzio uke utawa kilanga byo ukwenzi uzi wa munanda munene pyo mega dam nikenda wezi kwidia no tutabe kiwo kumbuzi nizi kana kumenanda nila mutonyo tutobizana bezi moju kana zokuno ikatu bingi kwa ila ya mutonyo wa umunzi wezi kwa tukutania itwe andutonyo kwa kiwo na tukapanda miteneza. Kwa hivyo serikali tunaomba mshughulikie issue ya kwamba kukwata kiwo nundu bayundu mutonyo tuya tuwe na mwana ambao tunaengelewa kuwa sawa so tafadhali itu mwezi wa serikali nundu andu twanyubi atongoi mako shughulikia mbango uzi wa kiwo tafadhali itu mwezi wa mutu shughulikie kwa kiwo nikanato bana miti nundu bate kiwo onatoa bana miti ni kazi ya bure like today itu ba atu amima takalima mwingi onatoa bana muti tazwa utuka wedi ya umie ikwidi atuna kiwo. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi kaunti na Kitui Nelina Musangi. Ripoti nyingi ya maundu ma uimi aimi makisio chake kumbo kuya kola kaunti ya Makueni nimenda muvea wa uimi serikali ni kumatethesia thini wa kuthima mithanga yo zikayonisya kumantha mbolea ila yailite kundu wa mbanda thini wa iseso ya kuvundisya aimi yulu wa nima na maundu meokonia mithanga iseso ila yumbanitwe ni ikundi imwete ya kiserikali enendi meweta kana miunda yo niende na kwasya vinya itina wa nima ya ivinda ya saa na ingi utumi wa mbolea ila itailite undu ula umana wana kukosa umanyi wa mithanga yo. Caleb Chalo ni wavika kola na tumbanisya ilivoti. Anzi mwe akutethyanisya na mwene nthi muimi wa kikumbo kuya kola kukitana na thina wa ngetha nini kumana na thina wa mithanga ikundi yake inga CBO kwa munthio ni watoisia seso ya kusomethya ene nthi yolo ambe una fertilizer ula mailitwe ni kutumia wona waemo kwaja kindu munthi kisio kiene nthi makiweta kana kisomo kiki matethya muno na kumetana na thina wa kuvithithya muthanga matesi kumukuetetwo ni utumi utailite wa fertilizer undula wothothe yengetha nini alikwa ko umuthi twino tani nyingi ne twabundisya uwemu netha na elimika kana nje ilova ulanya fertilizer wa kubandana wa kuongelela ona muno ni muimithia twithe tuyotumia fertilizer muno tutumia otavu wa ng'ombe ketha ndina ng'ombe ngatumia matukainda matu na nikanokethia nitwathimeka thini wa ngetha tawakwa twasi no musuweka. Titus Musyoka ola ni director we kundi ya Adi Achievers no la wethi wandavundi anya yolo wa kisomo ki ni wailesya kana aimi wengi mena kianda kinene kusovya mathiloko kwisilova ndi wa miti wa kumathuchi ulwa kusovya mawethi tukwatanie na kikundi kingi kitecha serikali kitawakinga na makabidhi na kila kasomethia umundu ni ukwatanio wa environment kana mawethi ululuko ni ma na wima wa kwangelekanya ile misanduku ndika abandu ndongwanisya kana kunukula kwitu lusi na sibisa ini mabande miti ile to motedia mawethi ululuko ithani kusini kubandika miangi na mitingi ya na ende kuumisini kuiba miti ya tunda nikaenda withie namo andu ni makwata miti loto motedia me withie ni maende ene nthi yumenda serikali wa kaunti umatethesie kuthima muthanga na kumana kiwango cha acid kenda kumana mbolela matona kutumia Isaac Chungune ndongo iye kundi ya kinga CBO na ula ukwendekethia thosya mambeu na mashirika ma wimi kukwatiania na moko twaisya isomo cia muthemba huu na ingi kuolela aimi thei wa mbeu na mbolea tumantha andu ala binye munango lakini chawe cha ndo imali nikana pe andu ingi kuume mateno kwati ciana cio imite skulu o muthenya nuo munwe wa mekwasia ona mbeu maina cio na imetele kubana kwa utugetha kuona wandu tukwatiania amrika tamaka mithuta kwatiania na mugethe andu asuno onembati steam onema yone ngwa for free ni ma subsidize wao
at least 50% ukethe kila mundu ni wakwata ombo ya ubanda na fertilizer nundu atunimo maundu ala mena thina kisio kiki. The other thing ni extension officers kuku ni siaie imona na aingi maina mithanga yoene ya thelile na mayona anu matonyo muso ko tukaweza kwa extension officers ukethe kila ibina no tembele ya farmers ala meara makana yuma maile kuika mithanga yoone kana ukethe membo weno kwati kwa ile kutonya manenga. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Aya, serikali uya wonge wenyu nusunga leko isu sia kikumbo kola na ukamba uonde tedesi aimi kumanya mithanga yo gando isia matiki ya mbolea kana fertilizer ne mama name kia yiva kio kingine kiva cha yenendi ungami wanza maya utandilia sokoni wa indo watala kuya matungulu kauntini ya Masaku yuni watu la moti serikali ya kaunti kwa kubuthisia kio cho cha kuvetanga iko ila yende unyayika kiwanza nicho cha utandilia matongo iwe ni mwene kivila wo Maiko Ngao atandilia ni maelesia buya wo wa kukwatwa ni thina mbeange ethe wambua ni kusioka na kwithia thina ute muthelu ingi kumanwa na mulati wa kaunti ya Masaku wa kwa kama ofisi ula uendeye kiwanzani ki atandithia ni mesi kwa atapate muvango wa kwithukiwa maunyungu na NZOMO boni motesia ni wasi ukethia na report. Mwene kivila Maiko Ngao John yaresekana soko yu ithito na mivingi sana mingi kwithwa vambiwe mwako wa serikali ya kaunti ya Masaku kiwanza kikunyiva na kina mavuti metitovana mataesa ovetangwa na kikuvingisa utandithia wo wa kila muthenya na indi soko witu twithito tu report kana elawa likeleilwe county government ya kama ofisi ba nitwethiwe na space ni nipyo na tukaiye kala tuje yange waja space ino ni atutse obegwe nundu be mutawisile katikati wa soko yo pato thukumia na be mambuti me alongside maingi muno matatuma tikwata space bo taumisie witano kwa county government ke damoke mabalani mabuti asu tukwate kiwanza kenenange na ndi kukobikio na ju mbuga yukite kuwa tuinesa na mazenda kuyanisia akeka chutawetie ndi kumasia witano tamwene kivila etha ibatoneka ofisi wa account utongwewe ni excellency wabina wandeti ni atumane kusoko ni witu watala nigenda tuketutsa obegwe tina ka space kanini andu imeolika mutau nozo we baba ng'ombe ikalika ikaomea na andu ingi baona naomeu maomea mutau no tio kula je nigenda tuketutsa obegwe na za tayu mbuga yokite kuya ndu mutau zo ila kukua fadhitha bese lika kiwokye tha chuseki na indi tejumya witano nigenda tuketutsa obegwe nigenda soko witu waile kila kiumanenga kio kingine kwithwo kila muthenya wa soko kwithwa matanithacia mithenya ile ya chumwa maivao koti na mayona mathina mauthinikia kiwanza kina gukiananya nevinda ende na usongo na itina wa kwita witano masoviwe wa soko wa indo pala tuteya indo situ na nibo tumanthia ciana situ na nditwithi twathina nundu twaumisie witano na twacia tuke tutethewe nundu nitwaumwe pala twathukumia na ba kwa maofisi ala tuyawe makanzu na indi pala twekiwe ni bathuku na itwetisie witano atita tulunga wa tuisia wa ndiwele watu endesi chao na tumanenga mbesa actually ethabe soko uma mbesa ni waba kwa ng'ombe na mbui na ithie tukata nundu bai ng'ombe isa kuma luka ba itaibitwe twikulia ithiko twimangaliko yiba na etha kiwanza kiti kitu nundu ni kithuku ona andu ninonie mundu umeongi lunga ni ng'ombe tulikangilo baba aluta ni ng'ombe nundu be utuo utemusio pala tungametie ng'ombe nukutani wasisia na andu maungamelete bau na no bandu maingi na ng'ombe sio na cia thela na wekwe bubunthi na be kiko na be mutau na kiukwa uweju kwekwe tutena mundu tutethecia wia wo munene ni thiwambua ni kukaithia thina uyu utemuthinikie withwa mwiso munene ko ethwa mavuchani meovalanyo ni kiwu kana mbua mekinyangwa ni atandithia na indo cio na kikumaete mauwau kati wa mathina ngi mbe mavutia ila meovalanyo egi mbe titha baba te bandu bakineka nundu mavutia mavulanite na kiko kingi kiko kini kiutwete mauwau na kicio kakirete ng'ombe situ mauwau no yithi ya bai transfer iko na bai bandu bangi bathukumewa na tuitwa indo sokoni unge na andu maicio kama wa withie maito na kumambia andu mo utumia witano kwa government waitu kana kwa wabina na nzama ciake ni kana moke matusizio ndu baikana na itu nundu kwa woki ithie twithi nani ona twisi kwa weju ithie twelaka ni konye ba nundu bandu bakwibitha na bala turungamila ni kiuni ki na ngo kwelengi bena silanga ile silanga cio na tukatutukanywa ni kindu nengi nthi itwikite ya itu tuthi uthela busilanga na ng'ombe situ
kwa hiyo tuletio kayo ni kana ithi tusiwe na tuimanikana nundu ni wia witu tuthukuma na itunenga county government pesa kumatala matungulu nyeni toboni mutisia ve mwitu wa kulia kwani mone mangale kwa yeva na ni manenga ya serikali mbesa mathinikiwe utumi wa ndawa cia kumila ni wa wetwa kwithiwa wothothete vanene uwa kiliko na vanene ya awau kunyamaika na kusioka itinaki uthukumi itina wa kuwa na kukua ivinda iasa kukwata uiti na kuvoa uni kuyanana na mwene kivila wa Mombasa Women Empowerment Network Amina Abdalla ula waumia wetano kwi ene ianda kivathukanio kukwatiania na serikali kwikithia kana siku cia uwa kiliko ni cia oleka woka kavindani kala ikundi yeyethiwa yetania muthenya wa uima wa kiliko kana World Mental Health Day. Angelina Musena akenilivota witu kuma Mombasa na ena ilivota. Mwaitu Amina Abdalla na ula ni mwane kivilo wa Mombasa Women Empowerment Network nukuetakana mwatianio wa mesilia niwo wothothete vanene namba ya awau ama ambisi ya kutumia ndawa cia kumila na kutuma makwatani wa uu wa kiliko. Wale ambao wamefika mpaka sasa ambao ni watu ambao walikuwa wameajiriwa kazi za maana ni kwamba kulikuwa na msukumo wa mawazo mengi ambao yalimfikisha kwamba akaweza kufanya mambo ambayo hayaeleweki mpaka wengine wakaweza kuingilia katika hali za kutumia pombe, bangi na mogoka na kujikuta kwamba sasa wamepotea kabisa. Kwa hivyo wengi ambao tuko nao hapa kwa sasa naweza sema sababu ni msukumo wa kimawazo. Ingi nukuetakana uyu ni wekinyete munovala ukuelesekana kwa muthene makwata asimombe wa miongo 3 maende kama vikie kulati abu na 10 udhukumi. Kwa sasa haya maradhi ya akili yameweza kuwa mingi sana kwa sababu zile kesi ambazo sisi tunapata kila siku hatuna simu chini ya 20 mpaka 30 za watu ambao wameathirika. Kwa hivyo ni kwamba hili limekuwa janga la kitaifa. Kwa sasa naweza kusema kwamba si ugonjwa ule ulikuwa unachukuliwa rais hapo awali, sasa nataka litangazwe kama janga la kitaifa kwa sababu wagonjwa wamekuwa wengi sana na kila nyumba kwa sasa tunavyozungumzia lazima kuna mtu ambaye tayari ashaathirika. Ni wa makuli enendi kukwatia vanene wau na kuikithikana ni masembe sivitali endwamo monanya dalili cia wau ni kana mavikie kusiwa kwitene. Hivyo mimi nasema kwamba kwa jamii wachukulie hili jambo kwa uzito sana, wasichukulie kama vile pale awali ya kwamba mtu akiona kwamba kuna mtu tayari ameanza dalili ambazo si zile tabia ambazo umezoea ndani ya nyumba, waweze kuanza kuchukua jukumu la matibabu. Kwa sababu unaona mume wako labda nyumbani mlikuwa mnazungumza vizuri, lakini kwa ghafla akaanza kuzungumza kwa sauti ambayo sio, kufanya mambo ambayo sio. Kwanza kabla huja hukumu lazima ujue sababu gani imeanzisha jambo kama hilo. Wana uyevo serikali ya kaunti ya Mombasa kuislamu vyawa uiti ni vanite kuongela isesa 14 sia kutoa isia kunikiliwa wa kiliko nikana kuolanga siko hii. Na hayo kama kaunti tunaongeza 14 other facilities ambao zitakuwa zinaweza kufanya assessment na tukishirikiana na department ya health pia tunatarajia kuanza kufanya assessment katika watoto wa shule kwa sababu umesikia kuna wale ambao pia wako shule wanahitaji hizi services. Muhimu ni kusema kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu na kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasukuma mtu kufikia mahali hapa. Tupunguze ule unyanyapaa kama jamii na pia tuchukue ile nafasi ya zile recreational facilities kama sports, kwenda baharini kutafuta mahali pa kupunguza ile pressure ambayo inaletwa na kazi na maisha. MC Awadi ya Miritini Kibwana Swale Baya ni wao wetakanave na vata wa kukwata mbo amwika alama kuvoa na kumavundi sia udhukumi wa maundu maki uvundi nikana mavikie kuyukilia ingi kiukwati na kuikithekana maina asiokewa ingi ni uo. Tafute mbinu ya kuona kwamba vijana wana shughuli ya kufanya. Katika mipango yetu kama viongozi ni kwamba toka tuambie vijana kwamba si kazi paka uajiriwe ndio upate maisha yaende mazuri, lakini pia ukijiemploy mwenyewe pia ni vizuri. Kwa hivyo kama changamoto kubwa kama waheshimiwa ni kwamba tuhakikishe bajeti yetu pia inaangalia swala hili katika mtazamo mkubwa na tusiwe tu peke yake tunaangalia, tuwe na intervention kwamba wale ambao pia watakuwa wamepona baada hili zoezi pia tumewapatia vitu vya kufanya ili wapate nini maisha yao yaweze kuendelea. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvea mwetu wa Mose na hindi livoti yesu yake tutomadeni wa udhiumo omukuvi na ndaendete mautumani 5 kwa mituki Mutongo TV Penina Malonza tosha Kitui County
uzeto wa Nzilu Mbandi kumangalikosia Kaluva Nzangale na inde ungiakasya Mutongo TV mwapenina Malonza anakenga andumaki twina molyo akuletie kulyo akamba saluchai ni chalo ningalikosia Taita Taveta na akiungiakasya Mutongo TV ambunge ala asaliti ni maileti wavetwa chamani nundu Matongwe weni Mauvoo ni James Chalo kumangalikosia Mwea Kaiti na ungiakasya Wavinya ni wemiwe ni wea na penina ni ndoto ya governor winayo na nawetesitwa ungiakasya Rikiji aise kula sia akamba ni ona hii maana ekai enuke ni Joni Bakui ngarikosia Buruburu kauntini ya Ilovi mautumani mbeyange ngosoma otuendeye kwa oyu tuambosemba batukani. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masivia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani uthama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutomeona tavateke esilia yeye mwolene mokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wanevia tausi wana hivi bandu batekindwe mama usienda pesa baje wina kapointi kana nake kamundiye kaela no kamundede kale kombe na mundu saingi mundu noveta cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilaniambia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwataneo ya mukamba. Kalibu ingine ende na kuomanyithia na mautumani elinda na mbosonga na mbe ERASTUS ni Ambrose kuma kitanga mwa heads Raila ni mwaumavuni ya Kenya etikele wa sindiwe ni Ruto chake ile siendo siambatie muno ivinda ya uhuru yumbunge bunzwe akina mutuse na anyanya imenuke na rangi onde menuke aindi wa muthia Mutongo TV na mukiete ne kuthi Mulolongo Primary School kosa kwa mama atotethie kumbe na anangie my time and my energy etwa muyangaleko cia Mulolongo mautumani mbe yange ngosoma ndimini ya Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tusonga na mbe commissioner nzamani nene ya mbunge PSC Johnson Muthama ni wawetakana hako vetangwa kwa munini wa President Rigathi Gachagua tikindukieni va Kenya ainengane ngelekanio ya undu anini ma asumbe ma vaumbeni maimaniwe na anene mo ainene ya chareni kimwe cha mathiko kisioni cha Siande kauntini ya Masako Muthama nuwetie itina wa Gachagua angudholoke velani ula ukukata munini wa President William Ruto onake aima usisi ya masavu nesa akakuidhua ona mataminite tamu wo ofisini. Alafu Frank Sompika wakiongozwa na Anton wale watu ambao wametoka pande za Thika ilane
kwewa maundu ala me Kenya tima sio baiki ndo kithuku Kenya. President witu wa mbeta wa Kenyatta, Vice President wake wa mbeta wa Jaramogi Oginga Odinga, ndamina nake. Wakileta wa Joseph Murumbi, ndamina nake. Aminia wakatatu wita wa Moi. Na eli maiki ndo mekite kitai kwa nandwangi kwa usu wita wotongwe. Moi yoka ambiye na Kibaki maendete te zaidi ya moyewe ka Kibaki 18 aendete nziengi. Poga Josephat Karanja alika Karanja na kete zaidi ya niumia alikamata twingi. Taende ya saitoti yoka moya yuka umina minia mundavati. Tatu maibambe mayundu maika usigo mutindo wota wala. Oga Kibaki alikuwa kana wamalwa omwana ngaiya Musa oza Kalonzo wozwa mina na Kibaki anoka Uhuru papa mayuka umeda wethi ena Ruto emanda kitonyesile Uhuru ati weweka asikali ma Uhuru moza mathanzu mabinga itonyisi onde wethi ya Ruto nde bandu isila kwa bahati nzio toka takomana nake nditeka aliko kwali kija kashakwa no kiacha ina Kenyatta na Oginga mbui mwanilio nigwo wiba akaba imwambigwe mbui mwanilio nigwo wiba nigwo su kwa kiende kikamwe mutwe kibita na kuyuko ungi nozwe na kele uzija masabu nesa TV ko mumbe na ke ikuanwe nundu Kenya ina ziana milioni 500. Tuisonga na mbele kana mwandiki munene wa ngwatani ya kutetea mapata maalimu ubonge wa Yata na Masinga kauntini ya Masaku Kasimba Ngoi ni wawetakana alimu tamethi twe mayikumbelwa ni thina kavindani kala mekususia mawe ya mitandao ni kumana na thina wa network aiweta uno ithane muvango wanza maya kumandika alimu ya TSC kuvetanga iseso yi na vala wa mienda nzama ino kuongela anga ivinda ila inenganite oingi Kasimba ni wamenda alimu ala mekususia mianya ino kwesuviana na angangania thini wa iseso yi yende ya kusuisia mawe ya mitandao. Kenya National Union of Teachers Eastern Region ni kwatie ubo kana alimu maitu alama ende na kuapply where me visa ibane makalika simu nisio na makethe ya systems CNV systems hiyo bukuma me apply na si katikati iang na iye mawi through na ingi kukawiko munde mabigiye bandu wa kuapply na ine sawi through ine saida si successful tuenda ukuli ya Teacher Service Commission ibange network siayo nesa na yo improve systems siayo nikana alimu madisa ibane mabike bandu ba kuzo sia successfully then wawe osu na tuje sekeni kindu cha kana mubango wa Teacher Service Commission wa umekishwa kana alimu maitu maina apply wea makakwata wea kuni tuona nitabeno lusa ni webundene uwete 20 Teacher Service Commission ni kana alimu maitu maika apply tuenda umiokani kwa Teacher Service Commission tumekana kindu ki ni mubango wa serikali na ni right ya siana sionde ila siende ta college ila siena degree ila siena diploma na ila siena certificate ibige bandu ba apply kila kingi tukule Teacher Service Commission extend ebinda ya ku apply nundu ni mo system zisio siende nebinda yombe mabanga mubango wa ya siana ya apply maidanda sia system zisio ni kana kila kana kabike pando pa ku apply kila kingi tuenda ukulia alimu maitu pamwe na asia imali mwasu maitu ni kana kuyandume ukuna simu mayi twikithia kana ni commissioner cia TSC na mayi twikithwa kana mathugu ma TSC ni kana mose mbesa cia ungumania maye mabeda andu maitu tenda utabia alimu maitu kuuni kubenwa na maiketegeleo na ngana mbesa maana ngana mbesa meza ndiziathi kiendacho kwa mganga akirudi.
Munene wa maminisa Musalia Mudavadi wa muthocha minisa munene wa nthi ya Haiti Gary Conil na ulawi ndambukani ya kiu ya vanthi ya Kenya ya mithenya ina Gary eikwatiwa kutwaisya umbano na President William Ruto yulwa maundu mavata kati wa nthi ili na muno kukwatiania maundu ni mausesei na kululu kana kululu melia unyanya wa nthi ndambuka ya Gary iyoka kabinda ka kikosi cha mobisa ma polisi kuma va Kenya matumitwe nthi ya Haiti kutethesya kutumania Mauvoo. Na tuimina nondo monde ni muthenya wa mawithi ululuko muka wa President Mwandu Ruto ni wawetakana wanakutwika ciana nini ta tisio ciothe te waliuku wa nzeve nisio ikuete mukuo munene wa waliuku wa nzeve ainena kabina kala watongwese chati cha kutuva alamethitwe mustalini wambe kusuvia na kwa ile mawithi ululuko kana First Lady Rachel Ruto mazingira awards bomani nene ya serikali State House musine wa ilovi Rachel ni wasekana kila mundu ena kianda kinene kusuvia mawithi ululuko kabinane kauminisa muvyane wa mawithi ululuko Aden Duale ne waumya ukanyo muvyu kwa alame okwatekana maitho kwane kiwu cha usi wa Nairobi River. Single greatest challenge facing humanity and demands urgent action from all of us. Though you as children are not responsible for the problem of climate action, you bear its heaviest burden. In 2022, when Kenya faced its worst drought in 40 years, it was our children who suffered the most. As families struggled to find food and water, some schools were forced to close, and some of you had to drop out of school. In December 2022, our president launched an ambitious plan to plant and grow 15 billion trees by 2032 to raise our national tree and forest cover to 30%. I made 2 commitments in support of this vision: to plant and grow 500 million trees and to recruit learners and women across the country to support this vision. As participants in this award, you are now part of the Green Army that will protect and nurture our environment. As the mother of the nation, I'm focused on amplifying the voice of children in Kenya by advocating for your protection, provision, and participation. The First Lady's Mazingira Awards falls under children's participation. Kenya has a green constitution. And I have a very good reason why I say Kenya has a green constitution. Because if you look at the preamble of the constitution, preamble number 4, and I had the opportunity, Your Excellency, distinguished guests, that preamble number 4 talks about conserving the environment for now and for future generations. And by UNEP being the headquarters, Nairobi hosting the United Nations Environmental Program, that qualifies Nairobi to be the capital, the environmental capital city of the world. And with the good leadership of His Excellency the President, and you, our First Lady, we have no choice whatsoever as a country to restore our landscape, to restore our ecosystem. Well. Ni muvyangu no musese nondo wa musese Vilingi wa Mauvoo ni kwa thete saa yima ya Mauvoo na yutu wako na isa na ndateka itatu na nusio kitatoa kwa tianiana nundu wa kuyanisya watho ulani nengania kana ndi umala ngusoma amwe mama utumani menyu pe mundu ukwasi ati nienda kukulia mwendo atutavie maendeleo
amekiwe ukamba ni alame serikali ni ethiwa ni wese vai ekane na ngewa ya UDA na ethiwa akaungama na chama cha UDA ndachona akenuka kwa cha ninye Paul Ndunda kumangaliko cia Masinga nake mundu ungi akasia Mutongo TV Anastasia ni wakenga NND ethiwa Gachagua no kwinuka onake musumbi enuke thina wa Kenya ti Gachagua ni Tomu Musyoka kuma Makema Gekuru Village isini kauntini ya Embu. Asante sana. Niende na kumina ngaleko ya YouTube be mundu kwasia mwengi mutuse namanye kana anyuvetwe ni NND amathukume nekane na musumbi na munini wake na indi David Mutinda na akia kasi ERASTUS tavya Malonza kuni kuvaka kiseve langi UDA ni mia ukambani ethela nayo athi ngaleko cia kuya sugoi akaungame nayo ku kutethia andu ni kunengane molio esuni kulio kulitie na indi ni kwate ni soma wa muthia asia Mutongo TV ni mwekane saa kutunenga Mauvoo na indi ni asante munona ni muvia na usuni wao ya witu tuiva kondo waku tukuelesi kila kiende kila utanata ngokungi ukikwata ava Mutongo TV nondo ni ongwa tanio ya mukamba muvia mwanya nondo wakosa kwa Mauvoo maitu kiuyone cha umundi saa 3:30 cia ungama nengo kayingi weseithia ni twaendea na kumanyithia shano ni ndinda twisioka nake alula Mauvoo akwanzia ya meko ni ERASTUS kithuku wa NZOMO tiwanesa lakini tukathiva asa itina wandatika o 55 ntuka ingi twina Sharon tuendea na Mauvoo.